megalayapost.news. Ka jinglan nade jong visual Paul Makri bamkwai hadwar blay balaklat asian hadin baula asiat aki pulit CRPF haka khatnyo trip usnem khat khnai spa prapnyo hapo mot pran kamsem lalong leno nama de lang ba ka jinglan nade jong kalapan ki win ya kabri unyo trem hi berkhoi haki por bala pelong bakin sabe napang ya borok ki mendari bat bangin sa sngan kumbalong menta watla ngimla ban belut yakini gintin laong lo samla Donald V Thaba ubade General Secretary jong KSU Sengkemi kitai gintin no tu nongelam ka KSU Sengkemi kadai kabau lakren hakasngi baka KSU Umsing Circle kala plat ba ya kali kit nongpang bat kabaderu kasngi baka KSU kala rakhe ya kalangku singiap balai pu prasnem jong visual Paul Makri ubade nakasnong umrit riboy sapngi bat uba puli hapo nomba Shillong yang ba jong tegasngi usamla Donald V Thaba ula batai lengkot halor kajing syak tombor ki kasi hakitu kisnem hakaba ula ongru bahakitu ki por ki mendari kilas dang berpen ibor dakaba tomboru ya ka long renyang ki kentai nalor kata kila dung tari dung wat ki samla kasi bat bunru ki kasi ki bala syasyo bet haman laki dong ki tan bala bun palat da kajing don jong ki mendari jiliu arhajar arpusan kajing klat jong wei nongsok snong jong ka ni ka tan riboy samla Paul visual Makri taladap laipu prasnam hanya tu kana ipi bagani ka kana kalong ka penher serniu hadu kata namar ba hagapor bangi snai ka documentary jong ki isu nile panwat ki kor isla ki newspaper archives nile chipo state central library nile chipo nehu nile geleng-geleng ni wat ki dekot kinong elam ni barem jong ki isu bungin wat ki information ki details sa kabay day bagajing ya lenti jong ki isu but haba ni ya jenti ni labba ka jinga ki jong ki isu kolong ka bejur ka besar kai wa hadu mentaro teng-teng ki jinga ki lok ka besar kai ya ki nongsun ki jongi ki mender ki jongi ba balong besar kai ru wat ingi ki dikot ka ki isu wat ya ki bahi ngasam khamtam le jong ki kimi ki pa jingi dikot jong ka ki isu lamar haman lakapor ka dei bet ka jinga le ka dei bet ka jing ting ka jing smith jong ki bahi ngasam berkani kalong kei ke bapati ba ka jingya lenti jong ka ki isu hi ka yat halor isya ki pathar ka yat halor ki maujun thut ka yat leng ba ki tingpin kyang na ka banta ka daw ba jong ka riu ka chat pin riu ka jingya lenti jong ka ki isu haus jam khat khandai spa prapnyo kalong ka jingya lenti ka ba kim ka ba khat pha ba ka balong ban baro sistem nenter ka jingya lenti kalong ba ka jingya ki buat ki bala kamrang ba pengiwat ngilap ba hakitu ki por buat ki kam sarkar ki bun ki office sarkar ki khang sistem nenter ki school ki khang sistem nenter ke college ki khang sistem nenter kadao ko di namar ba ka ki isu hapo ka jingalam jong ba bulen lang do pampuai hadwar blay kapulong ya kata ka anti foreigners movement man penher kerat no ya ki boys nong Nepali ki balawan man sertap ya kani ka pri hunyok trap kay pat ka pelong ya kaki isu pelong ya kata kajingeki kata ka anti foreigners movement kepada jor hadu kata-kata kajingeki kawan nomor kajing tombor ini kijak ndriu Nepali ki pardo parasnam kalagan kajing le beijat ya ikan tegasi ki basa jan ya po ur kaliar hajan nomensong kaladan kajing syadum kajing sya pom jengki samla kasi ya po lau sotun kajing syasyo syadat bajan man kasngi jengki samla kasi ya po mo prem berkemta terter Jangan rung ini Nepali buan Nepal sarkar kamsim na le bante lakam ha to por niu ngilap poi ka kwat ka de ka official notification na po additional deputy commissioner jongka iska sales ko por bate kerteng ko bu didar akabaula ai ga jing tho bonong baro ki Nepali ki brang suwan thamai na do khat khandai spa prapo idei ban register hamal la ki police stations but idei ban tepru igirang basnong Ndre ki Nepali kim syam lale kumta di kilometer register ikrang basnong bi kilam buram miru ya ka district administration mana bangyong east Khasi Hills ha ko por ka Riboy district ru kadang ha po ka east Khasi Hills balakip ya ka kum ka Riboy subdivision perkaladan nomor bakani ka subdivision ha to por kadi ka bala jelai bha kita ki khar Nepali diladan ga jing dawan ni ki nongelam je Nepali ba ya ka Riboy subdivision day ban upgrade no sa district badi balai kerteng no Nepali district ni Gorkha district but tani kalap pengitar ya kaki isu ang bangim kwa su yim kwa ya katakan Nepali koloni po ka bri nyo trap berkajing ki kalalong ka bajor ha
ban nakaliang ke isu hi direktur nakapos sekretariat ban dawa badi benlei no ye ke jing thombor jing ni cek pendiri ki nongwei sisni nle ke sarkar ka snap jarjar omtang ba snap jarjar nre ka penthai ke la pen banda ke bor ye ki samla ki bami se khamat na ka banta ka ri ga cek pendiri ban hakasni jong ka khat nyau tarik ujeliu khat khandai spa pra penyo ke de sngi ka bau lo odum ulaka ya ka cek pendiri kasi jungi borok kawai hakaba kaladan kajing ki apa mot pran kajing tengku markhamat apadeng ki pulit CRPF bat ki dekot jaga ki isu lam bagi pajba manhagane kajing kun ki pulit CRPF klam da ken briu namar lesi bagi ken po ngide kita ki tribals ki riulum dilasdang bersiap woi perlok jong pol makri bang yo ban interview ya thu wang ba mau latiang pol makri tu por dang arpo Islam karta dang school mat ulatiang ulong yano ya phetno namaram long su lasiat riu pol makri ulong bet ba ngamting ngam saliang antur ulatur bet sakmat bet sebadan ki jong babul mal hadin nang ta lawan khot yang tau perlok dari pol makri ung tre uang menilai ra uang nam ta riu ka jek pendriu menilai ra ngre pausi namba ka jeng tur ka jeng u sakmat ikuli jeng CRPF yo ksam ya ka kli ka jeng u ka kli jeng u bala prapum madulah kelak nak hiya kata mesti nalara civil hospital declare bagi u broad dan makanya kalau pelong ya kajing yang beriu akaleng ke beriu nyotrap lagi hajar ngut kipa jeng ke beriu nyotrap nadu na Jainti Hills nadu na West Khasi Hills nadu nang ni Riboy subdivision kilawan nut asyelong balik optam bi biswal pol makri hang dia pol lum jing tap ya thlik jong palang mopram mat hakane kajing yur milayo kajing tip bagi dan ke video ke sarkar kalaring akapor basiat yu pol makri berkaki isu sedang membuat takandai spa prapupra kala dawa bagi pelak paiba ia kata ke video dari ke sarkar kamtre kam a ia kata ke video mengiru akapor bishna yang bekam dan su kala ja lesi ke sarkar namar kijing bakla jadi kulit CRPF kam kwa su berpau paiba wadi ki voice bite seneta ki kijingkran jeng babul dibagi dan hapo ke All India Radio nimla banyak su andre nilai niyo pada belum lang bagi kot isla lang bagi jingpen piang di nong yalam ki barim but kani ke jinglan lagi ke jong popol makri ka wara ya kata ka jing kesutia ya ki pardo parsnam ki jongi hakabag tubangalong de ki ho hajar ngut ilami banyak ngolam ya ka yeng ka sem ka jongu but kani ke jinglan lagi ke jongu kam sem lalong liano ai namar habakut i jong sem ka kandai spa prapunyo ki babon ngut ki menderi ki lapet berkumpulakaran menjadi sama Fadinal kalapan kandidat pendiri angni apor Riboy district lani Riboy subdivision hakaba kilaki ki borok kipat ba berkinya pali kibun ba kilapet Megalayapost.news